Chinthriba hairagadi meaning se ahum tong leiba. Ahambada anatomically fajadabako. Anisubada slangs ahum subada oidaba ngangba. Ngasigi topic sidi oidaba ngangbane. Mathaki ani dudi aina haidragasu. Chin kitang thibo ogera baby si fajabra kaina hangakpa matamda laigi masama lekhra haisan kaida legi haraga yumda lekhra haisan share subscribe tawdi tawdana tawi khra haisan chin mayam thibo ogera nang CV resume da English proficiency haisin mangata neba. Admit tawdaba in the end we are all liars. Mayam da kinam ta haijage I give video se ahambada wathi warim tawraga any information any knowledge se last hapeba. Last pick a live input se aduna ngasagi knowledge part information or input part yaudri ganda wathi warim the solution gadi mayam su matam mangai YouTube the video yengimnina matam mang da ina value ma add tawragati hana information knowledge adum tips adum pijabne ko information knowledge tips ram the pi shibnina wathi warim ngatane harga su langani ko aduna sune baina mayam da hanjan he video si loibu yengbiu hadi aina pinning information do pidragadi wathi warim ngatane chakidune ai khangna jana ba maru panging na bro blog na photographer suggestion piak ku yawi ado ai gona di yumde mapan pang thokte hojik se aduga yumde mapan pang thokte on top of that I'm living an ordinary life aduna so interesting oi du man deba yu sung wakan do ado in future any special occasion na lakpa special event na lakpa or travel I like traveling I do travel a bit do matam du da kitang sung hapsara ke ko ado hojiki di Manipur ki film chu apan ka chu thoning de chu lang ka chu phau de ko tong nai myam chi awana myam chi u ko ai camera se sigi light siga post production da sana bane ba camera se am quality yaw do camera ne ba digital camera ne ba duga external mic tin be ade lens lo thok be ade ana ai leisure resource na sum manage to smile to ne mapan da to di wal zero ko matam khar smile to gi se future da khar di to be ne dikhle do hojiki dum yani ana fasum leisure resources na sum manage to jo ne quality ju kitan ne pam ko makli wede almayam video se makhata ra se in order to balance the different wheels of life relationship friendship education to the mga teachers to students and students to teacher lo anything na pangata ne ko tanja phang bada kitang hape ko kitang chinthi ko everyone big liars small liars we are all liars again if you don't accept that you don't lie again you are lying ang liar am name Johnny yes papa angai kana tamak rhymes ko Johnny yes mama haina tamak ke nupa gadi Chinthriba oidaba ngangbase sachat khangali sachat detect tawgali adu nupi gaisu tawba ngamagadi tawragadi detect tawba ngamnaba khangnaba mayamda chinthiyo haina encourage tawbanate mina chinthirpa matamda kamaina khangani kamaina detect tawgani haibo adugi matangda nebako chinthibana thalaba matamsida Chinthribi oidaba ngangi myamse detect tawnaba criminal psychologist myamna body language tagi adagi interrogation dagi investigation dagi khngdok na ko techniques myam develop to our law and enforcement directorate policing adagi any crime branch myam je simu myam to shi ne ado basics kara myam da hajarake for na heinous crime motion loina investigate tawoni loina interrogate tawoni in order to meet that 6 cardinal points of criminal investigation I'm interested with target Google search to view ko 6 cardinal points of criminal investigation to ba interrogation to ba habise wang hangdune question hangdune ko question hangaga hangiba mi duna kumakada mi do aduna narrator tune sin narrator tune ko narration na habise amar hundo yam live ko ai si hogalaga si tawrui si da chatlui smart thengnai adagi si tawminarami adu loimak sagat pe ai build up to ya po yam live po ne ko adu sigi narration je kari gumba reverse chronology da tawragadi adu ne bina hajadu narration do reverse chronology da hai lagadi habidi present dagi past set ko past dagi present da lapna to present dagi past set adu da gadi mana ngasai makuk to sagat ki build up to gi narrative scenes myam do loimak janchen naraga ma se pallani tawra le ni ko brainstorming to wadana tana panic over horani nervous over horani panic over kanda nervous over kanda kamai to gi have do observe to ne si observation je khatar ko investigation season na dune ko si karam kanda na hena best apply to ge harga di investigation or investigator do ani thong investigation to dune
habidi ngasai ma actual narration dum lere reverse narration dum lere result to anima purani outcomes to anima purani ko adu da yeng compare to dune sida kai da flows le kai da ma hen over narrate kai da sin khara skip tawgi adu myam do match up tawra kan da ko khangdune nanga hana da khangnaba mi oi taragadi gut feeling da gi wa speculation khara guess work khara introspect khara tawba ya adu mi do pura anuba pura total stranger mo oiragadi eye contact sida gi lalaktune ko simada investigation room da investigator duna investigate tawbadaba mi do yang comfortable o helleba ahambada mase arai question nang ming kai kawin nang kai lagi no nang family background kamai to kemi na teba ahambada mase comfort o hellani comfort o kanda magi eye contact sing dune arai question hangam ni na achumba reply with emotion kumani ko kuma tam sida eye contact sing dune si nupase achumba ngang kanda kamai to ge se khanghau dune ba aduga tung tarak pakanda mana tapna magi button je press to bahorani tapna sum kuptha bahorani mase yam tight spot to pusalani yam tight spot to pusalani pusala kanda magi emotion je kamai to ge se sum tapna analyze to dune sum yengo sima da yam phasana ubune mayam na sa je ba body language gesture have se may or may not be true kai no hire the gestures have a body language have a art amne performing art amne ba ana khaigumba good actor mo ramagadi good performer mo ramagadi amti nana perfectly perform to within him khangau within him ko adum lai aduga mi have se panic over nervous over matam da magi haina se bi habit amam uthoi habidi mi kharana pakhala kanda khong nikpa gumba stage fear daga khong nikpa khutnikpa mayangsin ba adai di humang kangkat pa ai haina na to han pa bi am toy ko sigi poche masagi offender do tight spot to sum pusala ya tight spot mam sum pusala ko kande panic ko hela sum chat pa kan jida panic ko heno tam sum magi habit na sum u gani adugi habit to urakta matam da ma suspicious orane habidi adugi habit urakta matam da ko mado chinthiba gi chang wange suspicious oi gi chang yam wange ko chinthiba oi da bangang ba mi singi habit ama hire ga di ko interrogation have is question mark ina question hang du ne ko question hang ba matam da question hang ga bani na answer ma reply ma expect oi dina adu reply or answer do pirak pagi mauta mano ina question hang jala ko sum yam thingna ne ko mano ina question hang jala ko liars ki habit ne ko masin thigan ba mi habit na truth have is yam line khang bani kai you know have the truth the natural element me am emotions me am the emotion do nang uba ngamadi wisdom ni ko si ma'am mi khudi mak ta ding am de wisdom ne ai lei ti ai su khangja de ko sana do ai sum thengna ra ko dune ba ina she ma'am thai jai je deep observer mo ra ko good listener mo ra ba truth or achum se kana nam na har ko matam da thamoi da tangong pa ni connect to gani ko adune ni nga sai de si ni ni nga sai de yam one explain to jai je si sai na wisdom ne na sum khanja wani da mi khara di wisdom ha be mi khudi mak ta pi de na mi khudi mak ta lai de na si poche achum se khangba ngam ba gi keno se mi khudi mak lai ta rana khalle ko lai ta mi sum theng nei ba so boiling it down sigum skill sigum wisdom se practices practical experience tagi la ai ko aduna ne professionals kai di step se pala aro step pan da bida that now magi gut feeling da gi la ani ba aduna su ne ba investigator amaga magi investigation to bagi mong se manadriba se most of the criminal psychologists when bold statement am period hai ba myam se may or may not be true when techniques myam develop or theory myam develop or so may or may not be true kai you know have the me have se amaga man de me have se kano dagi hawra ko dna dagi hawra ga suman manadriba kai looks te ke suman manadriba aduna mi am ga manadab ni magi nature zo magi wakhanje ma suma mande na mana ba man bwane ba koina ma siga ma wakhan mana ga haiwan wakhan suman mana deba aduna mayam ngasi video se informative way ga di aisu effort khara thada jaribani na mayam gi love and support kem hire thank you